Mill-4,000 student li bdew il-kors tagħhom fl-MCAST fl-2010 kien hemm ftit iktar minn 600 li ma komplewx l-istudji tagħhom matul l-istess sena, jew għax tilfu l-interess jew għax m'għaddewx mill-eżamijiet tagħhom. Dan ħareġ b'risposta li ngħatat mill-Ministru Dolores Cristina għal mistoqsija parlamentari tal-kelliem Laburista Owen Bonnici. Il-figuri juru li kienu ftit il fuq minn 4,200 student li bdew il-kors tagħhom fl-istess kulleġġ din is-sena u sal-aħħar ta' Novembru kważi 200 student u studenta waqfu mill-istudji tagħhom, b'aktar minn nofshom ikunu ġuventur. Dan ifisser li 11% tal-istudenti li kienu bdew il-korsijiet post-sekondarji tagħhom qed jabbandunaw l-istudji wara l-ewwel sena. Aħna nemmnu fis-suċċess ta' kull student u allura aħna nkwetati mhux biss dwar l-34% ta' studenti li wara 16 sena ma jkomplux jistudjaw, imma anke dwar dawk l-istudenti illi huma 11% tagħhom li jidħlu l-MCAST u Junior College u wara l-ewwel sena jiddeċidu li ma jkomplux jew jeħlu jew jitilfu l-interess fis-sistema edukattiva. Mill-Istitut tal-Studji Turistiċi telqu 48 student minn madwar 250 student li bdew l-istudji tagħhom fl-2010. Waqt li f'din is-sena skolastika wara biss xarejn ta' studju, 4 studenti minn fost l-400 student li daħlu diġà telqu mill-kors. Inutli nitkellmu biss dwar aċċess, imma rridu nitkellmu wkoll dwar suċċess ta' kull student tagħna. Fil-qasam terzjarju, is-sena l-oħra kważi 600 student ma komplewx l-istudji tagħhom fl-università. Fil-waqt li f'din is-sena akademika diġà waqfu 100 student u studenta.